gitego ureba nicyo kitujyanye mu gikombe cy'isi 2026 nk'abanyekongo n'abadukunda mwese. Habaye byinshi Kongo, reka mbikunyuriremo. Ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Les Leopards, yabonye itike yo kuzakina igikombe cy'isi cya 2026 nyuma yo gusezerera Reggae Boys ya Jamaica mu mukino wa kamarampaka wabaye mu ijoro ryakeye. Ni umukino wabereye i Guadalajara ni muri Mexique aho ngaho. Igitego rukumbi cyatsinzwe na myugariro Axel Tuanzebe ku munota w'ijana cyari gihagije kugira ngo ingwe za Kongo zongere kubona itike y'igikombe cy'isi zaherukaga mu 1974. Ni igitego Tuanzebe wahoze akinira Manchester United yatsinze n'umutwe ku mupira waruturutse muri koruneri. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kubona itike y'igikombe cy'isi yahise yerekeza mu itsinda rya K igiye gusangira n'andi makipe y'ibigo nka Portugal, Colombia na Uzbekistan. Guverinoma y'u Rwanda yashimiye ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Les Leopards, nyuma yo kubona iyi tike y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru 2026. Iyi kipe ikaba izakina ririya rushanwa rizabera mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique mu mpeshyi y'uyu mwaka. Bivuga ko abanyarwanda ngo batashimishijwe n'ibi bintu, gusa kuri leta yo si uko bimeze. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro abinyujije ku rubuga rwe rwa X, iyo ni Twitter ya kera, yashimiye uburyo ikipe ya Kongo igizwe n'abakinnyi baturutse cyangwa se baturutse mu bice bitandukanye yashoboye kurangwa n'ubumwe. Ati umupira w'amaguru ni mwiza kuko ikipe igizwe n'abantu baturutse mu ntara zitandukanye, bavuga indimi zitandukanye kandi bafite inkuru zitandukanye, bashobora kwambara umwambaro umwe bagatuma igihugu cyose kigira inzozi. Uwo mwuka w'ubumwe ni uw'agaciro gakomeye cyane ku buryo utagomba guhindurwamo urwango. Turabashimira. Fimbo. Ni gutya yasoje umuvugizi wa guverinoma Yolande Makoro. Ariko umuvugizi wungirije nanone wa guverinoma y'u Rwanda nawe Uwera Jean Maurice nawe yaje agira ati Leopards bahagurutse bahagarariye Afurika. Turashimira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nimujye guhagarara neza umugabane wacu ku rwego rw'isi. Kongo Kinshasa yaherukaga mu gikombe cy'isi mu myaka 52 ishize. Iri mu itsinda K, itsinda izaba ihuriyemo n'amakipe y'ibihugu nka Portugal, Colombia, Uzbekistan. Muri Zaire byari byishimo utavuga. Kongo yatanze konji mu gihugu hose nyuma y'intsinzi y'ikipe y'igihugu yinjije mu gikombe cy'isi. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahise itanga umunsi w'ikiruhuko rusange nyuma y'uko iyi kipe yabo Leopards itsinze iya Jamaica bikayesha itike yo kuzitabira igikombe cy'isi. Ni icya 2026. Iki kiruhuko rusange cyatangajwe mu itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Umurimo n'Abakozi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Ferdinand Masamba wa Masamba. Iri tangazo rigira riti nyuma y'intsinzi y'ikipe y'igihugu ya Leopards no kubona itike yo kwitabira igikombe cy'isi cya 2026, Minisitiri w'Umurimo n'Abakozi aramenyesha abaturage bose ko kuwa gatatu tariki ya 1 Mata 2026 ari ikiruhuko rusange mu gihugu hose. Iri tangazo rikomeza rivuga riti iki cyemezo kidasanzwe kigaragaza ubushake bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Minisitiri w'Intebe Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Turuka mu guha uburenganzira abanyekongo bose bwo kwishimira no kwizihiza iyi ntsinzi. Ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabonye iyi tike y'igikombe cy'isi cya 2026 nyuma yo gutsinda iya Jamaica igitego 1-0 mu mukino wabaye mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa kabiri tariki 31 Werurwe 2026.